Sabe sambah sane keruntutin antuk pemargin Tawur Tabuh Gentuh miwah Tawur Labuh Gentuh kemargiang Desa Pekeraman Ulakan ngawit tanggal 6 kantos 17 Oktober warsa kalitali Plekutus. Upacara puniki wau Presida kemargiang risampune kaandegang selami penyatusan warsa sane sampun lintang. Sekadi punika kebawasang Bendesa Pekeraman Ulakan Iketut Arsana. Bendesa Pekeraman Ulakan Iketut Arsana Mawasang pidabda pemargin karya Sabe sambah Tawur Tabuh Gentuh miwah Tawur Labuh Gentuh Desa Pekeraman Ulakan sampun kerencanayang oleh Angga Prejuru Desa Adat Ulakan Wiedin Krama Desa Adat Erika saking bulan Juli warsa kalitali Plekutus. Dudananipun wantah sampun kekawitan saking bulan Juni pemekas aring rahina sanes cara Kliwon Wuku Kuningan tanggal 10 Juni warsa kalitali Plekutus. Menjalaran antruk ngaturang piuning aring Pura Pusah, Pura Dalam, Prajapati Wiedin Catuspate Desa Ulakan. Selanjutipun aring rahina redite Kliwon Wuku Bala tanggal kali September warsa kalitali Plekutus wantah kemargiang mekarya taring saha panggungan. Aring rahina Sukrepaing Wuku Sinta tanggal 19 Oktober kemargiang upacara melasti ke segara sanes cara Pon Sinta tanggal kali 10 Oktober warsa kalitali Plekutus kemargiang Mopopada saha reng rahina redite wakil landap ide bedara kabeh tedon ke Catuspate Desa Pekeraman Ulakan. Tawur Tabuh Gentuh miwah Tawur Labuh Gentuh sane kemargiang reng Catuspate miwah segara kemargiang reng rahina sama Kliwon landap tanggal kali 21 Oktober warsa kalitali Plekutus. Puja karya wantah kemargiang reng rahina anggara Umanis landap tanggal 23 Oktober warsa kalitali Plekutus. Selanjutipun aring rahina Wuraspati Pon landap tanggal 11 Oktober warsa kalitali Plekutus kemargiang upacara ide betara tedon ke Catuspate sa ide betara katuran megayot. Bendesa Pekeraman Ulakan Ketut Arsana ngawahin menjalaran antuk pemargin karya puniki sejebak krama Desa Pekeraman Ulakan Wiedin Samian Krama Bali kapriang Presiden Mangge Kerahayuan saha kasukatan jagat. Nah karya puniki tidak ngemargiang wenten pah kalih puniki. Kepertama aturan tidiang puniki usabe sambah. Nah puniki menjantan usabe sambah puniki manut ring daging awik kemargiang sejeruning limang warsa apisan. Nah puniki wantah pemargine amadia ambil tidiang. Nah puniki nganggen catur bah ke bawah. Nah sekewanten wewengan indek karya Tawur Agung, Tawur Tabuh Gentuh lan Tawur Labuh Gentuh punike nah punike tingkatane punike sampun ke bawah utama sampun punike. Menjantan punike pacang mangdo preside jagati puniki ring desa ring sejebak Bali pemekas ring desa Widangan Desa Pekeraman Ulakan punike sampun sayan werdi mangdo side Kerta Raharja sayan santi. Usabe sambah Tawur Tabuh Gentuh miwah Tawur Labuh Gentuh Desa Pekeraman Ulakan warsa kalitali Plekutus puniki kerembe antuk langkungan ring kalitali kaka krama Desa Pekeraman Ulakan inggian sane jenek ring Ulakan wiedin sane jenek ring dure Widangan Ulakan. Majang prebiya pemargin karya agung puniki wantah mawet saking urunan krama Desa Adat Ulakan. Karya agung puniki jagi kesinap ring rahina sane secara Kliwon Wuku landap tanggal 17 Oktober warsa kalitali Plekutus. Joka Andika Bal TV.